Nkithinkatho na nchune mutegeri bwaga nuntu wa kuona kanya kugwatanira na bautu kiri weru njuma thaa 3 bitagwa ntinyeri kinyajani jamaja tukubanganirite tukubana aru akiri nteto chetu. Mutongeri wa PNU Peter Munya kuga kura cheo gavana Meru itiringwa kiendurejo akiuria kathuri yanganiro nigite kia useneta. MC Okworoto ZK kumeneria kiraito murungi nontu bakuwa gutina muimenti ukinyete kiwango gya kunenkerwa tongera bwankathi yegoro. Karintere mwanya Meru gochumiria kurita maoni jawe gurura bajeti ya mwaka ja 2025-2026. Njota ya rongi na baere barani ogi kuma kibiritia kutharo ndi thirikari ya Meru yekita wira ne kubagwa tambaru. Utuko bonaru atore kuria no kuona ja kama tagaire ziraza gwikirwa kurwana wagagia miankere zagachiara matunda no kuona ja kama tagaire ziraza gwikirwa kurwana wagagia miankene zagachiara matunda arani about kurukira 23578 ijiri ithatu ithano mugwanje nyanya kurikania namba yetu ya SMS itina mari kinya jari konkuruki no ithro ogetiga machokyo jako kurukira mitandao yetu aratori imwe kwa imwe kana live kurukira mutandao wa Facebook kana kinya YouTube ni @WeruTV. Bitagwa ntinyari kinyo monaniro mathithio tukubona arua ni Maureen Kirimi tukianjiria nteto chieto mutongeri wa kiama gya PNU Peter Munya augite mtu atibati kuringirwa kura nontu bonare umite indi nontu botongere bobwega norete sinita kathuri gutigana na ukebwa gitekea minister nontu ari no tongeria bonge kagitendo kau na menerete thirikari ya William Ruto akiuganire migutungatira Kenya. Mwandiki wetu Anthony Kathenya naraniretie nawe na gututumira report ije. Mutegeri wa Uru TV kimetuthiite kaunti ya Meru kethirwe na ageni na ntubala bakethirwe bari ungirite kaunti ino ni ulu waziri wa wekela kile thirikari mbetuku Fred Matiang'i na ule leithite tina kwenda giti kia urais kiandeni ya Kenya na kethirwe agwatitwo geni ni ulu waziri kile thirikari ino Peter Munya na mutongeria wa kiama gia PNU muthenyo mndia obisini ja kiama giki nitumbite kwithirwa tukitirimana na Peter Munya kenda mba kwithirwa gitwereithia nembi baleterete ya Meru. Thank you sana waziri untu bakwatana nati nimbeta Kathenya report wa Nairobi egoro ulo ali governor kiraito mronge akirene laugide that county ya Meru gitikia governor county ya Nyambene area ya Nyambene ilotigania Negembe ni bateria kunenkero wakanya kangeka gutongora county ya Meru for some more 5 years. I don't know what's at stake for that. Akele either that county imenti nombeta kwithira gitongoria for quite some time now. Na gutena haja kujukia gitina gikiro anteringi. Akele either that some of the leaders from Imenti are not yet ripe for that position. So I don't know. Maybe your take on that. Muntu aina netherene mathoni yawe. Lakini guni burambo na utongeria wa Meru. Lakini utongeria wa taifa. Te utongeria kwa mtu kitekethire ke area fulani itu chwa imutongeria ombi kiotethia Meru tena aumite yu siasa cia mirea yu siasa cia mirea na ichu thukangakia kireta pathukire antu utirio sheria Kenya kwa mtu imenti akarombete kangavana kana yu mtu Nyambene akaromba kana arombe bobo ine tumi imutongeri ora kaumba kuchokia riri ya Meru na kuthiria thina ire ikuo Meru kuma mwaka wa 2017 tuonete thina nyingi muno na muno uti maendeleo ya mengi endelea hakuo kuma 2017 nende we mtu kwithira na umete kana nati umete ri ni atayatethia Meru
antu wa Meru ibakwenda ibone bagwikirwo ndui bakubithirwa barabara ana vato antu ana tutuni tukenge itukumba kuona ECD chibitari kuchopwa bura chakarimbere china chithika ina mandawa antu ibakwandikwa bana bakwandikwa baraba ina utaalamu wangu iri kwendeka kiri Ndene County mantu maingi yathukire na tathukire untu mutongeria no akuma kuna na kinyoke thoro akuma Nyambene kana ro aimenti te kwaita ukuwa ngavana retirement ya Kingui kana retira antu a Nyambene ya Kingui na kinyato international ura tukathura president tuburi kuthura president wa Kenya kenda umbotedia Kenya nitukumenya kwa una waziri Linturi riu thaino pwe opposition binde bantu bakule kethirwa kwina ini wiligiro kana kethirwa one of you kamba kwithirwa step down na kusupport rongi kenda ingi bwithira bo gwatene in the same camp turi opposition sawa na position inyumbene ne ina vyama mwanya kiama kia PNU kirantongeretie kirikuo kiama kiu kingi kira Linturi ari na bwana Gachagua kikuo na kwina kinya vingi kinya Jubilee rikuo kinya Wiper rikuo kinya DAP rikuo bibi ama bibingi ko nyumbene ne rero aria ruke yaro kwariria unturukea utero turambia kwarania bweya twirana ne atatu kethera tukai turi opposition irio ndo ari nyingi karirua lai omuntu airombere kura ukwenda kura na antu bo ikura iri kuba kwenda oni ndawire ngavana tikenga Meru kiranda ari ngavana inkwenda uchoka kuromba kura hiyo choka tamu mwisho mtu gavana uromba kura ukawa tamu yili ndabudire tamu imwe ndimtiere tamu imwe katiba ongenu oro kwenda kuromba kinyawe na ile free na bangi para bakenda ro ariere ro kende katukari lakini itero ariere takinya nontu dai antu bonde kaba kuidetera ukireithagiria mauntu bara mekerekire county ya Meru kimekithiru na maybe nitukumenya county ya Meru na county ya Tharaka Nithi Mount Kenya East ni bambe kwithira bakithura William Ruto overwhelmingly na bambe kwithira bakimenkera kura taino kakitaka kuona atongore ba opposition bakeja Meru na bakagwatwo geni na inya nene muno. Is it that nikionanile that President William Ruto na mbete kwithura ki lose ground ya county ya Meru kinyawe ngo ichura kiri kote kuona menya iba mudhure baina werigiro fulani ntikwenda chokera mbirigiro ya hareo lakini kuina thina nyingi muno Meru tukaile onto Nyambene nara tumite na kinya pati eburi insecurity ongererekere nao icho antu baraithiri tunya nyumba antu bandits bakea ndikuma kithi bandits chongo kana kwena kinya mibango eu bakea bakaithia michi antu bakaikinto bio kutakare ko urengi ruaru Meru antu mbere ituraia iro ngambe Rwanda nara antu kairo netu baukinya michi haba kwithia michi antu nukuona kantu etha bawiru twithirikari na mathina ngia maingi muno tumakwariria thai ku antu baina thina na thirikari rero na yakete kuthikira antu niko nindi thikire antu thikire irekerwiro baina ruru rungi muno empowerment nini wita ruiro pia antu bakwenda terwiro pia antu bakwenda services lakini thenera baini yoka bakuthwani ingania nuo kuthukangia antu ingania incite antu yu siasa wicha thirire antu ibathomere antu baina momentu kuiti ura bakarikara ya uti incitement ni antu bongo bakona mantu yara betikiri berigirite kubwithirwa ithirikari irerikuo niremiyo ukireithagiria thaino tukumenya anasiasa leo bambitie kwelekera ground na ipokuthi ta bande opposition polithi buruga kabugo skiza ground bandile ngi ya thirikari na boba kuthithia walania na nchi Professor Kindiki na kuthika empowerment and the others nkialania na kirima igoro alambili that bulabo kuthithia thaino ni against the law
that such that ukethira katiba ni agenda kagita kala campaign ipatukethiro kiambilia lakini campaign ambiliti mapema. Don't you have the same feeling? Ira ni to formal campaign period. Ira ndikiliawa typically ndikwa vacant preparations ikambilia chia electoral commission nini ikambilia formal. But the campaigns are throughout. Kinyabo thirikari kuthulunkana wikiwa ne with empowerment ke kuwithi ambi. Empowerment ni ndira thirikanirwe eta ari ombere na empowerment imbi you got a campaign. So campaign is work. Actually government will with a new campaign signed by working. And I nine kuthwani areba with empowerment they are working. But the problem is where why tanto ikundi bibinge mu maba wane krambecha. Na bechi uritere ke manto ya chibitari. Kana manto barabara. Ni atote watedia ntu. Kana waigiria mutu ntu gwimwe. Makura ntu guna wakawiru sasa ono twaina thina te abakarea. Lakini atabatetheka. Amero baboligilite kwithira boikinya county Amero next week beligilembi. Batu itubangite mubango ya kuliunga Meru kwaria na wananchi turi antu wa opposition anjende tu ni kwarandia na wananchi katiba Kenya niwe kwina thirikari na kwina opposition niyo ira antu we can do better kana tukabwithia to kuma thirikari tukabwithia mantu ya bwe saidi kunio michamanio yetu ire unia mantu ya kwira antu anjenda yetu turi antu wa opposition bwana Matiang'i ketha imwe ni wetu wa kama kia PNU na unde party lindo kama ka PNU ini hosti ndiko mera taita wana Kimeru hosti kana mukeki ini mukeki wa michamanio egu onto aketha imwe ni okwa kana mwene kama kia PNU na mwene wa Meru na kinya ntubanga bara bakela venture ni tukaya kulionga witu mabumbire na wingi ukaribishe Dr. Matiang'i yaka kinya wa kasini kwanza kasini we ngwaende mugambo kwa muthia kariba Meru na mimbi metu mewe mutongori wa ndiguri yonde mugambo ku ya Kenya pono woni na njire nkwe kankuwa turi antuba upisani tuatanire twina urumwe kenda kumba kutethia Kenya yuma thinereri thai nontu itukubira Kenya ikubira no nangarire merete ntakene kurite na inye karemera ntakene amwe karemwe yo Kenya wetu kubira amwe kubira tairi no ikuthira ngare no ne kunyumuta yakadira ikatukubira itukwenda movement kana ngwataniro yo muzani reka umbo tuteria tumba kuma thinene wire yau thirikarire ikunio itumira kanya karakatiere nichiumi no iritere antu nguyo ne kidha yamba kuiteria ndikumenya nini ndikumenya kidha bakaumba lakini tubera na twithe twina wendo na ngwataniro to ya Kenya na thirikari no ne antu yuva create thirikari kakwendire mbi thirikari te antu yuva create thirikari endo ikumbia ni umma moroka bwithiria antu borwaita renge twabona na ubu kamatete mbeche itekwenmenye kaite kumeina ikuma mukamatete uni bwikite michamanio ne ananchi bara baina thina bakori na habu kurita mbeche ina habu chirita bui kaburi mampempe nkulukia fratori manga ukanani yau yo mantu yatugwiri antu lakini tukwenda ngwataniro tukwenda wendo na tukwenda thiri muno itaritu itite kurene na muno itaritu ina thina na inya muno lakini mugambo wenu ni one time muambo yuyo watire ni mwana tuwa kwatethia kaumbu icho Kimeru ende kaumbu ikawatire icho thaika kilombi kaumbu kawete icho nongwata kikyo Kimeru ki one time kaumbu ikawatire mbi kawatire icho tukirekeria bwana party leader county ya Meru tuonete atongore pamba gitonyera gitekia Waziri Moga ukego kwe baba kwenda gite bana gitikija imenti
lakini antu bangi balmeneri antu bauga waziri moga awe kanya rutero ero nakethirwa mekiwatigerie untu boingi uri menya no komento adrikari uri menya indera wa inkwa we tinyani anda chokonda wante kwenda yuntumba kwariria thai no tutingwe kweu tina maoni yakuwa ende au chuno unenkero pana na itureke na tamache ite baraba kwenda kunenkanira iba nenkanira uraba kwenda kunenkana uroku ina kyo nuenda kurie benda bariana ariana kyo narie thai thina ire Kenya ni nyingi luki ite umbelewa ni nyingi saidi ite so unitikande na shinda na baraba kuiba nenkerwe antina shinda na bwana mugai is a young man na uchumi burakumba bangi na baba kwenda na nkona Kenya baina ite vingi bari treviungwe tudie tukari utu itete lakini tekwenda kukumirwo muno ntu iwi mantu ya thirikari ya Kenya Kwanza uraba kenda kwa aba uraba kwenda kuria nwe na kiona rie nake. Thank you waziri mtu bao tukaribisha headquarter. Karibuni sana. Thank you. MC wa Koroto mbunge ne Amiru Zipora Kinya ZK na menerete ora wari gavana Amiru Kiraito Murungi ntuba miaru yawe goro atimenti tina mutongere wankaviye goro ZK ugite miaru ya Kiraito ni eruditho na kugania Amiru bobujite nyuma ya Kiraito kuria seneta Kadhuri atiga kumereria mataketi kia minister kira kigwatiri ni CS Eric Muga mutugikare gatumenyithia nyuma ya igorora warenga bana wa Amiru Kiraito Murungi gochumire na kuwa gote mutongere kungana ruterwa imenti kwithira tongerete gitine kinene Jamiru na giteke kibati kudagi karutero nyambene kwa kagita gaka bayembe ndawatira kulinda utuma sana dada guito baraive bobo nyambene batigania embe wiruka themu na Zipora Kinyora wijekene tazendike na niwe munini wa mutongero baraba inge kirembunge ya Amiru na gwetete migambo jeta kwathura na Amiru na nkuruki akiwa ne kirumi kire akari na tongeria baimenti akiuga Kiraito ne mushendi atendaga bange batongeria bakuragie siasa na kuga ni antuba nyambene akibombo tongeria antuba imenti batombo tongeria it's an abuse kire antu betu baimenti na inkuigwa undi thikirite mono ndenda kuga Meru County yonde ina tongeria bombo tongeria na miarie Kiraito gekugeria kwathurana Meru no ntu itougire batwe gutute kwenda kuigwa mtu kwariria mantu ja imenti angatigania nganyambene Kingize ndike no merete kuria Kiraito Murungi gutangaza muzimamo jwa wina jure kethira ne kirotero kuga tutam kana wantam ne kira kuga muthenya aretinda na Rais William Ruto no tuko kwage akaundu age atakirora are munini wa Rais Rigathi Gachagua na kiuga ne musetho jojo achethere siasa ne chama kajwa ngirije mirongo ernejere kwithira kebangaratania aria berete akarungamana kiama kia UDA inde muthiene thira kirungamana Azimio akiuga thaiji bareritho ne bamutegerete kwau Kiraito Murungi gakwenda twangaratania ora twangaratanirie 2022 mwanka batwe by March 2022 tutari na candidate on governor kwau thaisha na ndende ndo mwira tutetekeria twangaratania either atangaze gethe kwa munyoro ari kana kethira ige batu tutamu ari bwa kuongera zendike inaugite nyuma ya kithurano kia mwaka jwa ngirije mirongo ernejere Kiraito Murungi na Felicity Nkirote berere nebo bagunikire kuma kire thirikari ya Kenya Kwanza bare bambera Jamiru kinya kethira bare Kirote rwa Azimio na kiuga bo bare baraba chure thirikari ya Kenya Kwanza batatumura kanywa bethira bakiregana na nteto eje inde akiuga bondera bakwenda uketha kuma kire thirikari bachwere no kaba kwethira bakiringa gituma zendike ya kiuga ndo eje no mwanka bakamirwa bate batigira thirikari ou indi rira batu tukwenda uketha bira twandira twitimu ya UDA irio bagukira bakiuga ng'ania kaewa
batue twe timu UDA tutikwenda kwirwa itimu ire tatu supportere na ire taringire kura na ire yaerwe giti na tuta complain yambiria gukira ndwe tukamirwa na tutirwa twikira bunge gorokira ituna ndagikanirwo akiuga seneta Murungi atiomba kwithira kiaramirite bionthe boboyete nyuma ya ndwari achege seneta Kathuri Murungi kwa waziri wa urimi kende speaker gitigiringe muno tarimo kiruwe nakyo ati bona atunganirwa ikono uchwa kingi different but for now until kababu ikonganirwa rai ready for the next 2 years. Agichokia migambo jizendike na ugetoro kuthurana ni wori na katharia kwa ni mutongeruri kwa kwenda uria kuona ari na katharia kumutetheria ukinyaniria manifesto jawe itukumakania no kana umite ku itebite aja na waja mucere ora jutagwa jwa pirao kiathoneke murandu kote gairo kona nda mtungania giti agantethia akanderiva this akanderiva the other muthiene kiraito Murungi ari kuga karita murunga mojoja gisiasa kethira ketharinde bene mwankene twitite zendike na urite kethira na chindrwa ni kawira mwangaza kere kethurano kithiru thaiji na ndene mbiejete kwira miru ndogerimpe mwaka June next year June next year kinya kethirwa ndikwirwa na enough time ya kurithia my analysis niro ngatangaza kethira kwigitengushoka na ntugitata wengero muntu onthu ikeja kwethira nuombera kwengwa muntu onthu nti kumenya 2027 ni ati okeja wire amiru no kunekerwa thirikari no oremerwe ke reporter ndeto cia Wero Juma riakwa rietwa ni Mutuge Kare Muthenya John Naru akariba miru ni bachumiritie kirentere mwanya kurita maoni jawe iguru ria bajeti ya 2025-2026 akariba gembe betariri obatu bwao ni kuthuka kwa njira bakio bari na witikio thirikari gavana Mutuma ikainge mobatu jao ni bakathite ngwataniro ya gavana na MC bakigwa nandi witi na mbere bokone kanturene akari ni baka ibare basiumiritie o business ya county nini ya Igembe South kuoja na maoni jao jegie witi na mbere bure bakwenda buthithwa kiri budget ya mwaka ja 2025-2026 ni thirikari ya county ya Meru rungune rwa utongeria bwa gavana Isaac Mutuma Ntoithinkia na ma MCA. Najua maswali iko tusifungue saa. Basi kite na tutundu kuma wandi kiri wandi ithano segisho kia bunge maua athiruga iti kanuni kiego ya ntobochio na kachio uthondeki bwa barabara masibitari kithomo urimi ni bimwe kiri witi na mbere buria bakwenda buthithwa ariko kare public participation na Igembe South although turn up witio kare oro no ntanto iba lose the trust na leaders beba kuthai antu ibonete yagotengo gutwa but at least tukuya tomba kwariria projects ya tukwenda akachio because akachio the tuteaniri muno but I think this time miaka yote yo mwanusu tuketha tukurutura ngui arake akachio center sibitari atu kanuni ranene tuwikira ithira ina theater na ithira ina ward cia women barabara ya kindani mpangwene na thubae kiamiringa at least nyayo itololiero yo kuma ithima bietu bionthe biekiro mbiko ni mianka biebiriwe kuma mbo utu wake lule muthungu tha ila manto ya youth and sport tukwariria manto maingi barabara cientora cionthe igitenerere nario bari athira bari na wirigiro bunene ja John bendekithiritie jakathithwa jatete wata uria gutwire oni nkuru sana nto bwa thirikari ya Mutuma Ntoithinkia ni wita boya na ni kuthiata mutatara boya na itukuru sana nto mwanka tha itwiririte maendeleo haraka nturene kintu kira kendiarite oni nkuya nkorokia miaka 3-5 ki public participation na manto yara tuwa are onthe ya kunja waya kwa kabandine utewe implement wano yamwe maratasi haya tunenkairo tukathoma tukolelia tukona manto ame amno ya utethia community but yeta ya kunja ya kwa kabandine manto yonthe yakaurira barabarene ankorombe itare nonto twina ngabana muhubiri mutumiria reverend na mugeri Murungu
itikethe ya mantu ya kawaida yara tuturire yethe na mwanya indi tukauga atiri maoni yabo ya nontu abatwire kuoya tutekuthithirwo ntubura ruariri tupendekesa ngoira tuweithithwe kana njira ira tuwa twenjirwe kwa hivyo nontu munene wetu tutamuthara muno riraratharitwe na ara kungi nontu muntu mucie tuwagathithathithie na ara kuraya icoka mucie itomurane na rigane mucie nontu east and west western best actually tonete bra MCS baua yakawira ari kuo bataomba gwithira bagiwatana ngwe omba gwithira ekiriteka thai tukona mutuma twethinke ukuma itaua omba gwithira akiria itonete ngwe nyingi muno mbeta gwithira kianjira kuritwa ki wondi yetu kenda antu betu ya tukumusemanio ntu tukeya ontwano tomba kwa jara tukubwithira na nturene. Dennis Mugendi, Weru Njuma, Mushineo Maua, Kaunti ya Meru. Itana mbere kurumira ntito chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na ntito nkuruke. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Peke kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729661667 kana 0755200197. Ji nice na nice extra premium. The stage is set on Next Superstar. The pressure is on. We can only take on 16 contestants. It's vocal battles, show-stopping performances, make my name, and edge of your seat showdown. Baby, you got me like Select one person, and that is... Recharge your subscription on your current bouquet for 2 months and get upgraded to the next high bouquet for 60 days to watch the battle unfold. The search for Africa's next hit maker just got harder. Recharge your subscription today to never miss a moment. Authentic talent. On the move, stream Next Superstar live on Star Times On. Star Times, enjoy digital life. Pake gwetana mbere kurumira nteto chietu tugichokera gavana wa Meru Mutuma Twaithinkia na akinyite Ndumuru Igembe North kwaraniria na areithi kienda guchwira maitha ntaira gavana nejanite ngari jiri cia kuongerwo karia na kinyabia kurebia gutetheria mabisa bo karia gavana haugite bakathithia uria kumbika kuthiria thineje untu bara bugwati mbaru ni areithi MCA na bunge bantereu. Nicholas Chabari gatumenyithia. Sisi tumefanya ile inaitwa revetting, na katika wote ambao walikuwa pale kuna wawili tu ambao kidogo walinuswa na harufu yao haikupendeza.
Kwa hivyo hao tukawatenga kando. Leo tumeleta NPR ama Rangers 50 na wiki ijayo tutaongeza wengine 22. Tayari maabitha 50 oba Rangers iba county ibarikite na utiwa Antere Echandu Moru bagatamba Antere mwanya mwanya chakuma atigania amwanka Egembe North muthirikiro nikenda bathinambe na kwaigia ukaria na muno bagutiwa abaka egirwa baina kambe Antere Echandu Moru na nkari chiri jatigirwo Antere nche kuthinana kumbatetheria ngugeni yao na kuhakikisha pia wafugaji kukiwa na matukio kama hayo wameweza kufuata mifugo yetu. Ndio maana leo tumeleta magari mawili. County government itawapea kitu inaitwa health policy kuwachunga, pamoja na kuwalisha, pamoja na kuwaletea mattresses hapa, pamoja na kuwachunga kwa hizo njia zingine. Pia tutawakatia SHA. Tukaboitira SHA kwambĩrĩria mwaka yu twitite mbere, as long as no kuirutaniria nawe gukaria Meru. Nina imani ya kwamba kwa msukumo na tukishikana mikono kichanga bia pamoja, juma ambalo tunalianza Jumatatu tarehe 7 ambayo wengine wananiambia sijui ni 7 sijui nini, hilo juma lifikapo mwisho wa juma lile, nina imani ya kwamba tutakuwa tumeishapata ile amri ya kuwapa bunduki zao, kwa sababu bunduki ziko na Oloo hapa ndiye amefungia, ili ndiposa kile kikundi cha Rangers na waweze kuingia na kuweza kuipiga jeki kazi hii ambayo umeianzisha. Kuona mantera ngabana arezeteru are atiko yakua nkabwithia eyite na matendo na mantera batikizwa akibwithika. Hapa tumepatiwa askari 25 kule kwingine Ndoleli 25. There is no reason why we should lose more cattle anymore. Kwa sababu wale wako hapa sasa hii stretch mpaka Isiolo, kwa sababu wako na mobility, nafikiri wataweza kulinda na kuelekea Yombe and the rest. Huyu Malcolm anatundanganya bure kabisa. Unapeleka watu, unapeleka Meru Kenoru kuongea mambo ya nini? Security. Wewe ujui Ndomoru, ujui Egembe North kabisa. Hujawahi tembea hapo. Sasa ukienda kuweka watu kwa viti, kwa hema na kuwapatia allowance, hiyo ni security. Chief atafanya nini? Kwa inatileta ukulinga thimwa kwa ngombe dada. Mutuleto ito tumera akuru manjori na tutumere Kimero. Tumuzamishe. Nondoke datu umenya to mwira kinyana njana to muzamisha. Nondoke kitu to umenya. Akuru baba kaminyo baba muzamisha. Gavana wa mwana atongeria abangi baba kuikia thoni giki bakithinambe na kuga amwanka athaino kiraba kwenda ni barabara imbega cha ukaria na nkoroki operation ruthike Antere ino. Antu betu batitu kurinda ng'ombe cio cita bunu bendia maskini. Antu betu batitu kuria boro ironde his excellence. Butu tetigiria. So kanya koba kone kabakara na president norio wibwede na ile kwa bomuno his excellence the governor. Then barabara batu tu members ba county assembly kintukira okienda twa kwa support to with security roads. Nonto dinera tu ni challenge ira nene ibarabara itokilika. Kisa sawa? Vifaru zimetumwa lakini they cannot access kule zinatakana kwenda, kwa sababu hakuna barabara ya kupita. I felt so low. Nilijiona nikiwa bure kabisa hata mimi, kwa sababu mimi ndio kiongozi, hao watu wananitegemea. Mheshimiwa, tumekwama, nimepigia lagati tu vifaru wametoa kweli, zimekuja lakini haziwezi kwenda kusaidia. Kwa hivyo tunakuomba tu usaidie kama ndugu yetu. Ndio tukiozama nyao uzama. Nimesema mara mingi hata wakati Mheshimiwa Rais alikuwa nani, nilimwambia the only thing that our people requires on the side of pastoral farming ni operation. Hii operation haijawahi fanyika. Operation ile tedi kwere itubia to narabiri. Neke akuoneka ikumya thinera twino ikasoten atubetu bathinite kabisa. Operation imezungumziwa na mimi niko na imani, nataka kuhakikishia ya kwamba katika mikakati na mpangilio wa utaratibu ujao wa matumizi yajayo, ninajua kwamba tutakuwa na operation, kwa sababu hata mimi nimeingoja tangu juzi, kwa sababu ni mojawapo ya ile ahadi ambayo imepeanwa na zile ahadi ambazo hazijatekelezwa. Sisi kama Wameru hatujawahi faindika
na restocking program. Wengine wakiibiwa ng'ombe wao na mbuzi na punda na mifugo in general, wanapewa findia na serikali. Sisi kama Wameru pia si watoto wa mama wa kambo. Na bono ntuba kwithirwa arithi bakuma akaunti Mutori bakurionga gukona nkamira achiao. So bwana county commissioner, tuangaliliwe mipaka yetu ili effort ambayo gavana ameweka isije ikakuwa drawn to nothing. Mimi nataka kupeleka bila assembly kama hakuna ya ku restrict hao mifugo wanatoka other counties. We need a law yenye watahitaji permit kutoka kwa department ya agriculture and livestock. Itu ibange leo tumepatiwa nguvu na excellence ya government. Babu hawa nguvu. Ute mdongo kwa kamera hiyo na merutero speed. Hawa mabingwa wetu ambao ni mashujaa wetu wa siku ya leo, situsukume wale ngamia waende kwao. Situsukume hawa ngamia waende kwao. Ngamia wanafanya nini Meru? Hawa ngamia ndio wanaleta magonjwa inaitwa lumpy skin disease. Hawa ngamia ndio wanaleta foot and mouth disease. Kwao ngamia hawakuli pamoja na ng'ombe. Komando Morwege Benoth, Petan Class, Chabari. Nikumania na ripoti nikio tumitukuona tukura no kona je kama tagari jaraja gwikirwa kiri mianka jomba kwithirwa jakati ya matunda jakunyia wagagia Glory kuma Mikindri Rugandio Bismbogori, they'll do nothing unless they build a Kenya Army Station. Nchini area kuna matunda, viongozi walikuwa hapo hawakuchaguliwa jana, na hii security imekuwa ikiendelea mpaka watu wamefanya maskini na bandits. Walikuwa wapi wakati wote? Let them be serious and restore peace. Tuko na imani na Gavana Mutuma, ulinzi utakuwa sawa. David Miaka nitukugwata Gavana Mutuma mbaru no karibu kethora bubui nikobia kumantere chia Kanthari bwega tanambere kwa na boto kurukira 23578 tanambere na tuto ingi na ande Gavana wa Meru Mutuma twithinkane ekite wira nigukuria bia wandene county kirige karona rongi na baire Carolina Purity Gitonga kuma Kibiritia parene amatuki bari negwa ta Mutuma ugite Meru no irute auge banka theguru kweno bongane bubwega ugitari na mibango akureta amwe ogiba Meru kenda bachukiria nirugoro mwanya rwa Karen Gitonga na Purity Gitonga ari bairi barabene yobya kugia kumaja county Meru bajurungite ndika thumba bakiugia ndureji na mdo na arua baginye opisi bangama na Meru no Reverend Mutuma ntoithinkia. So derenda kobera Purity and Caroline, congratulations, we are proud of you. We are here planning for you na itokwenda kinyatwe kwa engage na kuburi the opportunities kinyasi ya ku exploit ya ku explore more na ku ensure that talent chenu igotumika boya nikenda go benefit na those talent. Araba ugita mordo jwao ja thirikari ni gutigira baguchwana barabo ndebenda biewa na kuthaba kibwa kwa tambaru gwita na mbere. Turenda kwira anabeto barabe na talents cia all areas cia kumatoka cia mobira cia taekwondo cia boxing public speaking as county government through department ya sports na youth talent cia wini talent cia poetry talent cia usanii fine artists all these talents ito by encourage na ito bera talent ulipa ama talanta ulipa bokona ya ka gutena kanya there is a huge space create these field talent ichwire ya guchinda antubara umba kuthwania bathomete kabisa. Ndubra bugati mbaru ne minister ambaye mbiti na michetho no areas murega baugite nandi baketho nyambe thingatira gwo ku muno michetho school cha primary na secondary nikenda gutigira ati tiguchetha no ntikigirige kalenda ini kona na barabe na yewa bakutha bakigundika na athletics whether atiko geaga just but take part
kuringana kalenda cha skuru ke mantu zege kogea itukwenda gutake athletics inyayo as a serious venture na ikyo tukuromba Athletics Kenya partnership yao na Meru County ikenda tuendelea kunacha from primary mpaka phase 2 out to secondary na inyaba umara naza tukethero itukuendelea nabo na kiogi babo bairi poa kuguru kwao mbakoli na ngavana agwaginya ketho agiga kambi yogi endene Meru kutigira na baba ingi barabene yewa bakugunika Elias Murega na at least twina government iko to support thaizi ito twarire twaberesa twabera ke Meru teonia kena marochia tumba kwetha twina talent yekugia there's a lot of talented young people in Meru kwena antu babengi be talented but since now to kuona support na to kuona antu bagutogwa tanjara Governor akuga ena plan nande gwaka kambi na kambi yakwa ndenda kwariria young people from Meru ndienda buchitanirie batonya batu tuchitanairia na sister kwa mbere ntikwira rwiro ikintu isi rwiro tekintu isi negotia withdraw na discipline withdraw we focus withdraw we mto guchita ba ona sister kwa acheri beto batu supportire kumaturiana betwira take mathomo akijomba ko wiki au mbere nya talent ira winayo ikathithia buria ikagutetheria maishene so I guess kimucheri wonde uria mumiro uria kuona mwana we ena talent ethira ni ekura mubira ethira ni ekugea just support that kind ena opportunity njega ena noise yakaba kitonga ba next time baka Drindereba ba Vivian Cheriot so wana mwana kwena talent just support mwana ko kiura barabonde bene yewa kagite kana baraunda mbesa batikiri bakonjorithia nonto baruju ndio gocho kenda encourage our young people kenda bamenya talent base so no iteke 5 no iteke rwiro kethira really about half meter rikuria half million kwirungi ugeta withdraw inya million 700k 800k only what you have to do no withdraw in discipline no chitanirie na tukawa encourage nabo apart from kuongea na batumira mbecha uria gutibatiri mbecha ire bakona award na area iba put to investment no ntoka gwata injury kana maybe gagwita kire rwiro then future kuyomba kwithroa ere gwati ne kethro ti bangite muthuri murioki warujuma mutirio kangangi Athomi batene skuru ne thumbereria batongeretwo ni mukarigite wao Daktari Alice Mutuma ni barombete achari kwambaraire kithomo na gwikira kana gakaije nkuruki na rombete achari kweja na mataro kiria na bao kenda kwebanana na baskuru kugie uno tumiri bwambo gitamaru karugi na ripoti ja Enjere cia mitumbe irauna nororo kwa bamedhambe kambe tenyere mbetenga cionere chamba cia romego kwengwania kae Ni keno kira kiukari skuru ni ya primary ya thumbereria wandini ya njia gicioni kia ubungi kia Gembe Central mambura ya kumanganitwe ni aritwa baraba thomera skuru iye karaya batongeretwe ni Alice Mutuma bakiaria ni bauriti aciari wikira mno kithomo aciari turi ao ni kenda tukuria kithomo batu turi alumni tugwithitie ntukweru ari ni kenda tucoka nara tuumire thumbereria Umbereria nio ya mbokere nio musingi nio yarira ndakinyire ndiraomba witia ndiraomba kuona nthi na babonde bari abonka wathoma ko na kinya bara batathoma ko kwe sukuru era ya baukiririe baomba kuruoka metho ni ndambirire 1959 ndathoma kabisa ngeukumira mathakene yayari ko na iyene ya ugwerirwa ndathoma kuma 1959 mwaka 1965 ndaerua the index 1 KPE na ruare ndomikire bwe ndi retired senior nurse na baba inge benu ndebo muntete sindano na kabo muntira kinyatwana nengera mwana kithomo aitie ndege aite America atora yare ya mbeza cia America
na miundeku orogenda neo no ntomba kwethira nyate kwenda kuya na yenye thira agenda kuya ri ciurira nara kwenda kuria. Dunia ni mingi, ni kubwa, so kira kire na bata ndene yo toro kwa nthiguru iji ni kuringithia maisha yantu na kuyalula na nibuo ntu turi aluminae tuciuma cikinyaru ri ana bara tukuthomethia turithomethia na mbeca cia mibuko baba ingi babo tukabwithia bara bai mutandao na ibakumenya tukarita mbeca cietu tukanenganira cieta kuthomethia na bau no ntu iba baume na tutikwenda mbureni uciurira nthi. Nkuluki aciari ni bauritu otarana bo iururia wati bondawa cia mbugita tumenyerenia na betu iba utonya ndawene cia kulevya bila bito viretie ntu kweru ari aciari kwa ndawa cia kulevya na okoro wa wokwa anga no ntu akwende kurari no university darari kutamwe ndawa cia kulevya na pregnancy kana ana are menya bonde ibanyunya ndawa by the way na are na ndaka bonde ibanyunya ndawa cia kulevya alafu toana kugea na toana onto ende ni are baciara toana te boys no komenya mwana eterekana na yire mucie ukambiririo muura na burantu merete mbeca ciakwa ndendie kinya ng'ombe ndendia ngambi ndende ni mwana ndeterete mwana ni gold imenyerwe lakini muciari no mwana tenkara ugo ya gwega kwa ende ingori nagete atia na menyerwe ito ciomia aciari tumenyere kithomo iturime kithomo tukigire fertilizer na tu support mwarimu akoro tu support ni kithomo twatire ni bamami betu kithomo bonka sawa na ngepya say want to issue a warning anto bengi mura bakwari lakini I want to say this kwena ntora benda ukoro wa chukuru I want to issue a warning as a Gen Z of this area oko konjaribu ukoro wa Thumbereria to bring it from where it is kumewethia Gen Z baire twagwina. Nikiripotera Weru TV kumembe Bitawa Marion Karugi wa Kenyua. Matinda jari toba sekondari jaraja etete na mbele nja kuchiri tiari toa kuma skuru mwanya kaunti Tharaka Nithi mworoto jari toa baba ni kuona nebia ona gukire maritoja skuru tia mwandiki wetu Antito Paul Kabithe na riungite skuru mwanya kenda gutuoni ambicha ya matinda jaja. Moheba ritoa ba chukuria Kamatungu primary baraba kuibanga neno ntuba mashindano manyimbo ma national banga chini Tala Township, Chuka, Chogoria. Jina yangu ni Kriston Mutinda. Nilikuwa naimba Kitharaka folk song na tumeproceed kwenda nationals. Tukiranĩria na mwarimu munene wa cukuru no bwana Kirugi orankurukia taririte kinyamara kiraba ukurukira kagita karaba kubangania ana babakire nyimbo ino. Twina nkena muno Kamatungu this time nuntu tombire kwirana betu dene music festivals regional competition championship na itombire guscope twina nkena muno Kamatungu this time nuntu tombire kwirana betu dene music festivals regional competition championship na itombire guscope 4 items that we are taking to nationals. 4 items that we are taking to nationals. Already ao twina tropira tuthiite ku depend ndene ya Kitharaka folk song na twina hymn na twina umakana gikombe gitokomba ku retain na gikire yani gikombe gia tombire gucinda ndene ya poem ona kitu kwirigira wa either the two itukwirigira kana Murungu tutende tukathi state house. No, that is our objective. Wara watinda nkinda no enene gatiga cukuru cia secondary mono cia kaunti ya Tharaka Nithi kiri mashindano ma micetho ya mibira marankuruki matinda kinini gia cukuru ya Tharaka Boys mohena keni gia cukuru ni Kamatungu primary. We have all schools in the county well represented representing ana kumashukuru tofauti na ninkuona with this mode we are nurturing the talents
according to the line of Simbi. Yitwa mbitagwa Immaculate Kathambi Ndiga, mwalimu chukuruni ya Our Lady of Mercy Girls Magondo, and an aspiring candidate to a secretary tertiary in Kupet. Omonde netosire kuona sports, and our young girls and boys, they have talent. And actually, thank you so much Nunto Wago support the talent because of the CBC that we have. And as an aspiring candidate, I feel that the student that we have kanachia na ila tuena shioshi na talent na nitubate support their talent. Thank you. Chukuru yengi yendere kuibanga bangane nontoba mashindano manyembo machukuri no chia primary chukuri ya marimanti primary rankuruki kuwerigiro kuira timu 14. Ripotera Waru TV kumantere Tharaka Kenini ya chukuri ya Kamatungu primary Bito wa Paul Gwakabithe. Akuru barutere Roista nibekite gikaru nyenje sembo gutumire gwati barubo kiri munini Rice Professor Kithure Kindiki tongere babandi bamenere tebo nini ura wari munini Rice Rigathi Gachagua bakiuga kagutambia ndwa cha Kinduri Jonto bora bakuga batete kire ritamwaniki no ina report ije utongere bongali cha matatu na taxi kama tarane ne mutirio kangangi na dibeje tamwe atongere tumwerekeri ogendi no epita mutethia na murongamiri mutindwa no njotha mkirimi na moroto jwao ni kutigira ati ngari cionthe ijuka matira kundugura ko baterie na iteko thiurunko theri nontonto bubu bugatethira mutirio kanga jutho jwe kurankuruki na twarithia mantu ja order in the town na twauga the transport stakeholders bond to support his endeavor kana kiroto kiawe kia kwethia Meru town as a transport sector is a key sector in bringing order kana is one of the indicators iretegawa diria a town ni kwele within infrastructure arua na kira gitumite tuthurwa turiaja ikuthiria boiling touting hooting disorder dene tauni yetu na tugwatanite aja twinde tugwika mikakati iria tukajukia kenda to achieve our objectives. Amna bubu petho bakuwa ngari iria ikagwatikana itiko mingatira watho bubu iketho ikiringa baini ikija kuombekana betho nyambe tunyogundu kurabo kamatira. So message yetu na ni romba retu tugutuma aja ntuija na ya director inkuromba antu bonde ba matatu nundu ibone twe ale o every sako ibati kolondra antu bao bati sheria ngari yonde ni tonye stage kutengari tugetikirie kamata on the highway kana guns cheko kuchaniria antu na marumi bagituma gitikwendeka ndene town kende nya biashara betu bomba gutangugiri in a peaceful environment. Sasa kuiri tumba ku adhika mantu ya tueka tutore board no tutoeja na spaces cia operation itutoeja na baruga chena rangari ga kamatira ire do taxi ire ni matatu kana kinyamba asiria nene tuitayari mbondi ko withdraw baruga yu na yote thea jo muchetho kaire tuigwe ogwe gukamatania na ara gutiba tukamataniwa na gwika antu ndiguro hapa na pale baruga yu bond ika withdraw na ya withdraw guchokwa kuketha kwi untu bubumo amna bubu utongere matatu na taxi betho gwe bakathingatira watho bubu na baketho be mustari jo mbere kona bo kwathikirwa kuromba batu wense bara bateja tugwitikanira na antu ba taxi na tugwitikanira na antu ba matatu twitwinde by next week town ikaithirwa iri another town itena boiling kana manja maingi touting batena good conduct kenda batu kinya antu bara tugwitira ngwibongwa baigwa bage appreciate ogira tubaitira turi antu kirutero matatu kana sector yetu ya mbere matu ya machama njonde ya taxi amona machama ya matatu atugwitikanira mbori ni kadra town na ote muntu kinya umwe uri igura sheria ko muntu onteka ati sheria kenda o muntu akana mugate chwawe note mwana wa kiuna kana mwana wa mugongo twinde turana banga bana wetu event mutuma tuithinkia itubotere kwitha twinde o muntu ene ikoshia dene tauni eji na aragwitira muturi murioki wari njuma mutiri kangangi
Gucokera nkazo cia mwanya mutegeri kuona kanya kugwatanira na bautu tukabana aru akiri nteto cia weru njuma tucemania kairi tukiarujukire weru weekend itana mbere gukenera mibango ya Weru TV on bitagwantinya Kenywa Maureen Kiremi no karimona nije wetu amathithio.